Salai tia du tolai hai nang lai aba dum lai ta lai raga dum lai ni nang paisa du lai ro eduga na sana sanda dugi pot sum hapcha lai ta di lai raga dum lai ro eduga paisa du thiro no mafam ta dum lai ro stay broke simple how kraba how ko sini miyo bane am wari how ko se am wa bane ko eduga how to adai hen ba kyam tholo kini kai gi no ai I don't want fight, praying for the love. Haters gon' hate, only God knows what I've been through. Hustle in my brain, stretching on me. If you want to be successful, never listen to anyone who haven't done anything yet, and take action. Blame it on me, come and see me. I ain't got no time, calling my phone, say you love me. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBA LEPKUMSI CHAOKHATMINASI. Ngasigi topic se sidi mayam na thumbnail da ubirabani ko. Haibadi ai paisa leite kamaina business hogudage. Ai di live mung da poi kamaina business hogudage hai mu ching bane. Mayam na sidong hai be ina share to topic sidam. Hai bada di live ne hai be hai. But hai bada di live ne hai be se sigi formula se pa na tari nang tholo pa sunga moy. Hai bada su live but Kaura aga sulai rakani. Aduna ne mayam da inga si share talk. Inga si mayam na direct hok jarage. Video sa iyam na sang na mohona jake ten na mohona jake ko haib di mayam na tasing na kamay na karam na adugi John doy thola aga tasing na nang na pame po to kamay na tawgo dage haib di inga si mayam da haib do ko haib di ichino ki am na hangi haib di kamay na idi speciality bro idi speciality sir kamay na ay business hogdo ko dage hogdi am hogdo ninge haib. Ay na haib do simply for first. Ekoi miyo ibase. Excuses kya man na thalle ba koi body manung se nang su ai su ma su punamak se excuses na thalle ngasi to ba thabak se hayeng to se masem to se haibna ching se koi diam na postpone to se koi jam nungai jaba adagi ka haidar po tha ba se koi diam pa ma everything mi punang to yaw si punamak se haib duga koi gi energy gi powers hatok pung am excuses kya am yaw ri but akoi na sigi excuses ki powers se oina hatok tardi positive energy duna aduga na koi pangthok pung am kani alna ina haidu se quite first Tasengna, nangunda nang na thamjari me amte nang limitations ne ai sidai sibu te speciality business to buya de ai lai be mung do poi ai di business to buya de kana na hage nang lai mung do poi business to buya de kana na hage nang lai be mung do poi di nang se ngasai gi nang gi punsi je tongwa na punsi im piram nang gi sidai sibu to bu sidai sibu tang to bu dam ni sidai sibu tang to bu dam ni to bu dam ni hai be se si kana na hai ra ke nang na sa da create to jobne business founder, business owner kya ma hojik richest man kya ma wana hori have na sana nang story kya am param gani ko story pap se dum khang gani kya na laira hori have aduna laira ba da pulak pusi tuan bamne but sidai sa nang honna da bi na sana thamna open khanjara ga ai this laira ba ni spine to we have this nang excuses and these are all excuses stay tholak pam dar kale karam na kamai tholak ani have they hack why first change your way of thinking je khan ba je koi wakhan je si hana hong du piu punamak se wakhan de hori ne wakhan se da loi ma khoina create to ne wakhan manung si da haibadi kamaina khoi limitations na chingba dagi di khoina pami pot nyam sing wakhan de loi tholai nga ta ne negative oina khan tari negative energy attract to positive oina khan tari positive energy attract to law of attraction have si mayam na su tabiram mani si achum mane haibadi khoina khalli ba mong si gi matung ina khoi body je dwaina react to kani aduna nangna ngasi ai ngamaroi ai di lai ba imung da poi hai ta nang wakhan se kai nang na sa hai da ai di lai ba ai di kem to ai di ngamaroi hai bo na sa da laziness ma tham bam ne ai ni to bunga moi si thabak se hai ta nang na sa da nang gi thinking se adu lai ram nang gi boundary ma set to ram nang gi thok pa ngamaroi du da gi hai de o ai di asi di ai gi ngam da po ni hai na sa na thana nang thamjara lai jagra ba ne aduna ai na hai change your way of thinking hai je Nasada shigi wakhan se thol o haibadi ai di lai be mung da poi ai paisa leite ai business to bunga moi haiba wakhan se hana tholo sida hana tholo paisa haiba posi ta la fangi ko idea hai posi de khallaga idea man thole but why first nangi thinking je hana change to bom darka lai ai lai be mung da poi ai di paisa leite ai gi kadam ta kanam leite ai business to bunga moi hai ta these are all excuses Sumaino in a Kalaga Tolo, have the eight of Bungam, a lambella Mati, a business ancient to your business, the Shini, then she would chat the bed. I do not see the Montaka no into reports a hyperport, Kamina a key lambel ticket, the Kamina a sigi lives, the Kamina transformation toroga, I need Punsi, the Himai, Matunga Kamina, in a Pamdari Punsi, the Hinga, the hibernating reports, he walk alone and Hubson Mamdarkale. I don't see excuses name. I know me. Excuses ne. I delight me mung the poi. I get the kind of day. I get the property like the I see like the do like the da like the have the see is hana is limitation. I came to like a tolok I middle class family that belong to it.
middle class family da belong torpa matam da sumain thola kanda but I get thinking na aina pami poto isden siu pame hai matam da ai khang pa matam da adugi lambel thire zaisida lambel da ingonda kaino to ba habi yeng thiba kyama dagi ingonda shida ba kyama dagi ai bu support tok da ba kyama but at the end of the day what matter was nangi thinking ne nangi thinking sina nangna positive khan tari nang tawba ngamgani khan tari nang chal pami po sina nang fadana utardi nothing matters came the matter with this the lack by any kind of trouble nang sida nang loi face towards it can you I don't know quite first I know how to MAYAM thing change your way of thinking nasana ki khanjari ba wakal lon je hana change to thopio ai laite ai shi to have excuses loi tholo laitra di thibam darka tare kamaina ai lambel fanga dage kamaina ai na howdo ka dage kamaina ai stay si buk chat ka dage kamaina ai si to da kana ga ai loina ga dage haibna chingba kya se nang si nang wakan hangdo adugo tumma ga leira ga excuses ta haibadi ai di paisa laite di laira bani ai di shi to matung ai business to ga ngai ba se kal ga di ngai ba da sum to leira ga sunglak la roi matam do ina toina ju hai kra ai intro mak ju hai how go se kwai de lu bani na mi bana but today se nang tholok pam da ka le aduna mayam dai hai do se kwai first change your way of thinking da ge loi hok pa ta thinking da ge everything na nga si oi ka dori bana chat ka dori mai kai sing de puna mak se kwai first thinking dan oi ka dori nang mafam do oi dri kana nang ta dri kana nang thinking da hana loi lai gra ba aduna law of attraction is very important change your way of thinking number 2 da aina hai do se change your surrounding mindset kai gino ma tamda kai gumba nang hojik pulli ba surrounding nang ina manam nang hai pe ba kamaina change to duna I manam sing da ingonda sini poche hai ke nangi surrounding jina nang onda lift to widraba nang bu thangat pidraba nang bu support to widraba chap mana ba khalon da leba koi di lai ba ngata ne koi ne si to bunga moy koi si to bunga moy adagi da koi di sini koi di sini no magi sini koi ne smai to hindunia dunia dan Jab mana ba wakhalon lay ban yoy singi marakta lay tardi nangi wakhano dumaina dum lay kani aduna nangi quite important nang surrounding ama change to wam darka lay nangi right people hay surrounding na hojik mak thidia they have lay but nang hojik lay ba surroundings and nang wanda nangi energy se push torba hay nang ngasi amu khalam example am bi nang ngasi suma hay se nang je energy the bike suma tawi si tawi or yama suma tawi si tawi ai gi suma pam sini energy suma tawi ni hay ba sing nang positive or warm hay re kana go nang wanda hay sa adu di yam wagi ni adu to budi si de akoi gi da mukta di sin akoi gi da mukta qualify oi adu to bui da adu changi ada changi hay ma matam da nang wanda negative impact ma piram ne matam do nang wanda kai khalakani to bunga mamba nang do to bunga mamba nang gi thinking da lakra ba nang do positive energy pur la amba nang do negative energy do on tho ma tu nang khalakani oh si de ai to bunga da ba yai hay put nang wanda laziness la ni nang energy do push to kano to bi ga ni nam thabi ga do ni nang tala di ga do nang to bunga ma ro aduna change your surrounding hai isagi surroundings na kai guma support to bita adu man negative moi su ngasai gi nang wanda hai bi moi su khang da bo oram be or intentionally nang wanda support to ngda mi ju oram be dagi di moi ta sing na khang da nang wanda support to chani but moi na khang da ba hai ta ba lei ba dagi moi ju khang da ba dagi nang wanda support right with the support to bungam da ba but either way kai guma adugi poto thok ta di you have to disappear nang do tholapam dar ka le adu dei thola ga ta sing nang na ta sing hungry nang wanda na sa da adugi hunger am lai ta di ai tok da ba ya de hai bin sing ma ta di change your way of thinking, change your surrounding. See, quite important. Nangi mindset, say everything. Nangi mindset, in haji kayo. Change your surrounding or mindset. Haji kayo na hanto na hake. Ay na hake. Thinking da hana loy thola in. Nangi mindset, nangi mindset. Loy mag game se control tro ko do. Nangi mindset da kay gumba koi gi negative things na loy mag involve hoy ta nang negative way da nangi body se nangi mindset da ngasai nangi body se du minor react to la do minor action perform to la ka do ni kanda hala ka do ni dagi control nangi mindset se da nang unda ai tok da be da strong ai stay si buk chat ta be ya de hai na chingba nangi mindset se everything start with mindset aduna mindset se da pada na strong way ba mindset se ai tok da be de ai nangi foundation ni mindset sigi mindset se pada nangi foundation se pada na layers se pi ba di positive energy to nangi mindset ta ha pa ta ri nangi body se positive room da la ka do ni aduna kai gino nang sai animal sai na police kai nang surrounding nang lai ru poto nang na pullu ri ba miwe nang na tinaru ri ba nang share to ri ba miwe sing nang na share to kuma tum nang na fana positive or to nang mindset the impact oi gani aduna nang mindset to strong way ngi haita ri adu dagi tholo adu dagi disappear oi aduga nang na sagi wakhan lon do adu da focus to adu da haida biro nangi cement nangi everything foundation the strong way na ba dagi nangi concrete everything mayam sing nangi yumma mas ha ba changa foundation by nangi mindset is strong way biro adu kanda nang right with the perform to bunga makani adu quite first thing is how to change your way of thinking the number 2 the change your surrounding or mindset number 3 the aina I do
find your income source. Paisa laitre haita ingi sai ka ke tala ka phang mane paisa de paisa laitre haita di season ai di paisa laite ai paisa laite hai bai mahuta nangi source se kai de gi nang thiro ai thaba am to bom dar ka leibra atoba fam de kai de gi no paisa la ka duisi if kai gum ai thabak phang de haita di ai kana da gi ai gi mother da gira ai gi father da ai khanga chana badai ra kana gum dai ai paisa ngak lobra or everything nangi source ba nang sem batai aina sigi business to matamda sidai si kaigumai business am haudo kai tari ai idea se changdu shi lupa kyan but sidai si nang limitation thamjaraba na sana haibdi ai sidai si bukta paisa changda ba de sen si bo i changda ba ya de hai tari adudi nang sa aina toina haiga nang limitation adugi numitu sungla la aro paisa haiba poche mi inta sunglai laitam paisa haiba poche no ma kana ta laibo ready ore enough ore haiba mi sunglai lairo paisa ai jungai nang jungai ma jungai enough sungoi ore paisa gi damukta but nangna howdaba yadamni nangi howbagi damakta nangna lambel ama thiba tabani o sumaina howra matungda sumaina I macha paikhat patame sumaina I tawba tabani but ai ngai raga leige ai sidin sibu ai ngai ge ai si paisa su sudru tawge adugi paisa nangna tungsali paisa do azum chat paisa haiba se chatna ba lain aduna nang sidai sida paisa de nangna sagi uba source ma tham nangna sagi source kadai de gi nang hana nang khanjabra ai sidin sibu se ken toroge ai thabak macha am toroge matam khatang khak paisa de kitang khak save toroge aduga howra ki thabak tawna or nang ai gi khangna sana bam de paisa de ngakang wire hodu o sumaina si transform tawna bhotna rek risk khar lo butaw risk lo dana nang sana tanda ai ngamoi ai di sini ai mingom de paisa lo ning de ade ai thabak su to ai thabak phangbe be si nangi excuses ngata ni si puno mo excuses everything is excuses nang si is excuses like tadi tau de be to pu to tan tau de be to pu tang thola ga nang anyhow to ga kana de ki pubra kana de ki tobra kana khana chana de lobra nang girlfriend de lobra nang boyfriend de lobra tau ga nang thupa nang shin ba pu to ngam na ba to ta ba ngam na ba to ra matung da adu ko sima ju khangjallo adu to re na nang adu to re aina si hai na to re na nang si heng the success when you have like failure kya am la kana si gi dam to prepare to lai ro adagi result phang da ba am lakani sigi dem to prepare to lower ga lai ro kai no business de into ina business is war se nang thing na ga daw kyam wali but adu thing up to nang mang ba kyam yaw gani dagi di result lak ta ba kyam gani but adu dagi experience to paisa na laiba phang roi da experience adugi experience ki matung do dagi nang game change to ka nang matang level la chalak ka du but talk to nang ma phom da pal le ga khan nang khallaga id sini id sumaina ni lai ra bani paisa lai te du to lai ha nang lai ba dum lai ta lai ra ga dum lai ni nang paisa du lai ro eduga na sana sanda adugi pot to chuma hapcha lai ta di lai ra ga dum lai ro aduga paisa du thi ro no ma phom ta dum lai ro stay broke simple adugi punchi du hingai ta adugi punchi du hingai ta nang tholok patabni thola ga nang thengai na batam thengai na ga nang lambel thi batam thengai na mi gi dum lambel lakani adum lambel lakani jaw kun hang gi nang namu ta na ge khallaba nang ko na ge khallaba nang thoba nang lambel dum lakani thoba ma nang lambel amana tra ma dum pairakani but quite first you have to start from somewhere nang howda biya didana howda tari nang mafam dum pal le aduna ina haidu se find your income source nang prepare to tham samna ham tam ni example aina 9 to 5 job te tholap matam da ai saving everything aina hana 6 months ka calculator thole 6 months da si adagi sumaina sigi paisa suai chatna ba sigi saving da suai chatna ba haibasing da calculator thole calculator matung da adugi matung da business changai hana changai but adu matung da fully business te focus to ine focus to matung kai you know matam da ai khange business tang ko tam da matam khadi nang result la oi matam khadi nang chara he ni matam khadi nang wonda paisa la oi matam khadi nang gi apa ma pot to fang oi have jai khange sacrifice khar to da ba de adu mo risk khar log da ba de adu risk to log da ta de ki re ga dum lai ta de nothing is going to change na sa han change to wonder ka lai aduna find your income source. Next up, keep learning. Learn to lepe ade, knowledge gain to lepe ade. Nang na hojik business ho bangam driba, nang na hojik pallu lia lai mo fam do kai no da nang knowledge wat pagine. Nang na hojik khalli ba paisa sidai sibuk lai te ba de sibuk to de ba de every day si ka tang nang excuse wali do sin nang khang da ba nang knowledge wat pai da mak tane. But nang knowledge sum gain tor ba sum tam ba se lep tra ba han me ngi sing da ki tam ba nang training kyam yaw da everything nang to ni po sum to ba ta di nang won da no mai khang ba jengal gani khang ba hengal pa haib se nang da khang nang na sana sa da khanjar ai kem khang de haib se khala kani ai na khang da ba yam lady haib se khang kani adu matam da nang da wakhan kyam tholo ke nangi ai se opening or kani opening or da nang tong ning ba kyam po ke nangi haibadi nang na khang da ba kyam da su ura vision de sumaina lei ai na khalami de sumaina lei ram sumaina si de ai de limitation nga ta ni haib da nang sana sa da haijar kani aduna learn to lepe ya de knowledge gain to lepe ya de ba nang knowledge su lai tari nang si hodo mani hai di paisa hai ba po cheng sa hai paisa hai po se hai ba di pun matam su da enough for but nang hodo tab di
yadamina houdope lambel thi tamne houdope lambel se kan thi do no nang knowledge so tala kana nang khanga khanda shigi business na fai shi na fai shi na kya sang do shi na kya do no aina pami poche kaino aina tawduri poche kaino haiba poche ki knowledge no on leira akanda nang jangjan manga makai aduna never stop learning knowledge gain to bole pigan season nangi power ne knowledge is power knowledge na nang khalam be knowledge haiba poche knowledge na to khanga but knowledge how nang to do se kai competition yam chaw business haiba poche mo ko so haige war ni station nang knowledge yaw nang kem khang nang to duri poche khang nang kamaina jangjan ga doin aduna never stop learning kalai di go nang tam bale pe ate ko last one the implementation like ti phanam pa ba mi yam lai ko like ti dum pa ba astham the like yang khai pare ka haiba ti kun pare ka haiba adagi di ai video kya me ai training kya me attend to re haiba but poche kai no nang na fana attend to ro su nang na fana like fana pa su nang na fana learn to ro su nang knowledge su nang na talu me am do apply to the tardi implement to the tardi what is the use of it adu nang result phang du je karam kan phang du no implement to tam ni have implement to tam nang na talu report nang na khang report to nang na khang ma tung da adu gi report apply to view apply to kan da fail oi ba oi da ba dagi di to ba to da ba dagi di have di nang result phang da ba adu du na tongan ba pot am lai re but nang implement of the idea implementation is very important nang knowledge taluri nang tamuri me am sin implement of the kai no kem kana balai garbage wala lai gane to no mo dum kau phu kane dagi knowledge ha portion nang sum haibi nang sum tala kan nang sum apply to da he ne knowledge hengala kani nang na khaning bu ju hengala kani haibi si je ai x tai no y bu chale adu tari hoji ai y dagi z bu si kamai chat kani haibi pot nang thira ani nang ai a dagi na b bu chale adu ta b dagi na c bu se kamai chat kani adagi b dagi d bu se directly kamai jump to guni haibi na chingmam khani nang ne a dagi power b da bu chat ta tardi kamai nang on the he na khani mu polak tu aduna implementation is very important and nangi knowledge everything nangi thinking the change of thwe nangi surrounding change of thwe nangi positive ni nangi idea phang nangi lambel income source phang adagi nang knowledge to learn to left but nang punama se to for the implement of the tardi punama waste secret nang to email sing nang implement na ba dam tan implement to tardi implement result phang to kam kan no nang implement to kan nang try to kan result phang without trying nang result kem ta phang aduna masigi 5 points yamna important kai guna tan taseng nang hauji lai ba zone je thola ke nang lifestyle je taseng nang hinging ba lifestyle to hinge nang hauji lai inform se lai ning dire hai ba tari nang shigi 5 things nang apply to butam ne first change your way of thinking na sagi wakhan nu kai gum thinking dagi pun ma hawai ni siji nang negative thinking pi ba tar change to na bona bi kamai to change to na sana thi jaro dugi poto number 2 the change your surrounding nang surroundings nang support to bidra ba nang push to bidra ba adu tari kana ba kai legi nang surrounding du lai bai jamak ta kai kana ba lai number 3 the find your income source nasagi income source to be excuse to be no I lie be mung de hork pani I di pesa kai de thi no I khang de thi ro pesa nang to ge khan ta di thi ba ta ba di pu ba lang ba ka de ge nang to ge khali po to nang to ge khan ta di to ba ta ba ni ko number 4 the never stop learning learn to le pe de knowledge gain to le pe de now ho bungam de knowledge what pa gi damak ta ni adu number 5 the implementation try to le pe de punamak se khange punamak se to re ha ma tu de implement to the ta di tem ta kana ba phang adune chinong mayam sing lighter haiba poche I did lighter bani I pisa lai te hobungam de haiba these are all excuses kai gum nang si excuses adum thamta di stay broke matam chukla dum lai dum lai bi but na do thola ke hai tar di nang na sa change to buta nang na sa thinking change to buta everything si poche to akan nang on the result la kan chamane miui bam ta haiba di miui bam ta pisa pai ba miui ban su haiba di chamana na pisa pai ba miui bam nang compare to buta jung sai ki mana su apply to the tar di mana su si ki formula se apply to the tar di mong su ken kana phang man she is the ketna kem like have mana hoi mana khar paisa pairam be nang khar lai ram bo but what na nang helak tari nang hen result phang malakan so these are the thing so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it thank you another day another bag unloaded and money keep on knocking on my door but blessed to say that one day I will make it my God has put me